अहानबदा मरो इबा पाव स्क्रूटिनी पांगथोकपदा इनरगी मिरे 13 मक्के अयाबा पीख्रे सेंटर अमदी स्टेट पालिबा बीजेपी लेंगाक ना थबक तोबुगी महुता प्रोपेगेंडा मियामगी लुपा करोड़ कया मंगले हाइना सीएलपी लीडर ओ इबो बिना हाइख्रे अमदी मस्जिद ब्लॉक की लंबी क्वालिटी कंट्रोल तौदना सेमब मतुंग लुपा करोड़ अनि लौथोखरे हाइरे खुरुमजरे आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबीर पुनमक तराम नौक्सरे हौजी पाव संदोन पिजरे स्क्रूटिनी पांगथोकपदा इनरगी मिरेप 13 मक्की अयाबा पीख्रे ngarang inner Manipur parliamentary constituency ki damak lampel party leba election gi order mirep se pislaki basing adu ngasi scrutiny sathabada mirep 13 mak ayaba pike bani makoi sing adu di CPI gi Dr M Nara BJP gi RK Ranjan INC gi O Navakishore independent mirep RK Somrendro NEIDP gi RK Anand RJSP gi S Nandesor MDPF की डॉक्टर जी टॉन्सना शर्मा इंडिपेंडेंट मिरेप W पोबिट्रो इंडिपेंडेंट मिरेप MD इलियास खान MPP की मिरेप से अनि पिसलकी बदुदा ओ जुगिंद्रोबु MPP की मिरेप अमदी M तोतोम सनाना इंडिपेंडेंट मिरेप ओइबदा अयाबा पीख्रे मिरेप से लौथोकपगी अरोबे मतम मार्च की तांग 19 की मतुंगदा कना कना चपचाब मिरेप ओइगनी हाबदु खंगमंग ngमलगनी हाइना रिटर्निंग ऑफिसर एन प्रवीणना फोंदोरखी Inner Manipur parliamentary constituency की nomination file तौर पर सिंधु मतलब scrutiny टॉबुल जागरा है scrutiny तौर मतुंगदा candidate 13 हुई किन ले सी मनुंग सदा हान MPP की मिरेप से अनि थाजन बनी कमीशन दगी कोई लेक्चर में कंबदगी MPP की candidate सिंह की मर्क दगी थाजल को अनि तो की मर्क दगी M Tom Sana Nongsaba Maki independent candidate to Torre, Tarikunga Mapan Snake Canoni, last year withdrawal me, Matung Liso candidate to me. सेंटर मदी स्टेट पालिबा बीजेपी लेंगा ना थबक तौबगी महुता प्रोपेगेंडा दा म्यामगी लुपा करोड़ कया मंगले हाइना सीएलपी लीडर ओइबोबिना हाइख्रे ओइबोबिना ngasi आउटर की कांग्रेस की मिरेप ओइरिबा के जेम्स की फिराल चिंगपगी थरमदा हाइख्रे संगाई प्रोगदलिबा के जेम्स की युन पांगथोक पथरम अदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर सीएलपी लीडर ओकम इबोबिना मखाताना हाइखिबदा सही अनि हेलकलबा बीजेपी की लेंगा अशिना इमा मार्केट अमा अनि साबना तना थबक अमता पैखत्रि हाइखि ताम अमममगी कोई डेमोक्रेसी सत्पले पाक्सददी सही मंगागी ताम हाइबसे मसी कनागुंबा पार्टी अमगी कनागुंबा कम्युनिटी अमगी वानतना मागी पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम मयाम पुनमक्सी कोई हौखिबा सही मंगा सिदा हाइबताई भारत तलैबा प्रजा सिंह अदुगा ngasiina Manipur लैबा प्रजा सिंह से मसीना कोपना येंगा श्री नरेंद्र मोदी की सेंट्रल गवर्नमेंट हुजिक स्टेट सिदा पालिबा बीजेपी लेड गवर्नमेंट है मसी अहोंबा पुरौद्रदी इंडिया से लोयरनी मणिपुर से लोयरनी अदुना लेट अस टीच देम ए लेसन हाइना अखोय अरोय नि थादरा कोई तौजगदोरिबने मिरेप ओइरिबा के जेम्स ना मियाम की वोटिंग राइट अमदी मियाम की थाजबा लेमना मंगहलोय INC की पॉलिसी फिलोसॉफी अमदी डिसिप्लिन ngang सकनी हाइकी MPCC की प्रेसिडेंट गे खांगना हदा पांगथोक दरिबा लोकसभा मिखल असि बीजेपी की सुपनम शासनदगे निंखा तमनबा लांथेंग अमनी हाइकी यागी कॉन्स्टिट्यूशन अखोइदा सिटीजन पुनमक्ता पीरिबा दुगुंबा निंग तंबदो नोमगी मराई साइथर वासे ngang फाउड डेमोक्रेसी लेबा वासे हे ngang हौरबदी डेमोक्रेसी से लेतब असिरुम शासन अखनगनी बीजेपी की सरकार से होजिक से कोई इंडिपेंडेंट इंडिया दा ओइरिब्रा ओइदब्रा है क्वेश्चन से मरबदना दिस कमिंग इलेक्शन विल नॉट बी ऑर्डिनरी इलेक्शन दिस election will be the fight for second independence sigumba sarkar sa puin lera butara badi ekoi gi down mang tak ngai lewa ko ina pusa
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧ district ki manung chanba masi block ki lambi quality control tawdana semlaba matung lupa crore ani lokthokre haina maring student union gi president Sadel ko sensor makuna phongdokre ngarang ISTV news ki pawmi kangbu amaga mafam adura satuna hakthengna yangselubada masi block ki manung chanba khumbi getagi machi get fawgi kilometer taruk lom sangba lambi amadi machi getagi technopol gi sangsat road taba lambi kilometer taren muk sangba si semnaba works department na lupa crore ani dasmik taruk kaithotuna subcontractor tarukta thabak shunaba lisangani tara nipan gi mas ki tang tara mapanda work order pikibani khumbi getagi machi get fawgi lambi asi numit tareni da back topping tawduna lambi sembana quality control tawdre lambi ki nakalda drainage semgodobudusu semdre back topping tawdringai da WBM lawdana thabak sujinbana lambi asigi phibam phatre lambi asi semagi lupa crore ama dasmik manga lokthokre machi getagi technopal gi singhat road taba lambi asi singling amadi lambi ki nakalda drainage semgodobudusu semdana jinglai pak mafam kharada saichillaga leveling tawdana thambana lambi gi phibam asi asuki matik phatre machi getagi SDO taba lambi amadi police station taba lambi dasu lambi gi nakalda drainage semdaba amadi lambi gi nakalda concrete saikadabudusu saidana ngasi nong nini mamangda lupalla yangkhai lokthokre mana makhata na phongdokibada lambi asi lengangna athuba matamda quality control tawduna lambi asi semjinbiu kaiguma lambi asi semjindrabadi maring student union na makhal makha kya gi khongjang changsilagani haina phongdorakhi tawsinaraga paisa si pangkai da kaiba masi ki culture se masi khoi na kadongai da su yaba ngamoi paisa kai thoraga toromba any government officer whether EE SO oigra whoever will take a strong actions concerned authority da khoi chakini aduga khoi logi through da khoi gi angaba sakti thoram action logni if the concerned department does not look after the matter we will take a strong action any form of agitation akhoi lokhat kani abase this is the commitment that we would like to give to our public and to the government athumam tamda concerned department of vigilance thabiu yengbiu hairiba khoi union hairiba wasi chummi chumde haibase noine yengsilaga krimba adugi potu moina quality de torombi daraba tawdaradi action lorga athumam tamda quality yauna thabak to sonbiu Malim gilai maidagi kilometer sahum lapna low earth orbit ta paiba satellite ama India gi anti satellite missile amana mai pakna minute ahum gi manung da kapchakre ngasigi mai pakna anti satellite missile changing tokiba dubo Prime Minister Narendra Modi na thagat pa phoktok bagal rena haujikti India si malim gi manung da space power mari gi manung da ama oire haina lokthokre आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था उसे एंटी सैटेलाइट A-SAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 gi lambida traffic jam toina tholiba si kohnanaba pandamda Technopol gi SP TS Bikram jena luchingduna lambi asigi na geta gari
खामलिबसिंग नाकल अमदा खामहनबा अमदी लंबीगी नाकलदा पोचै योनसिलिबसिंग लोक्थोहनख्रे मियामगी येफनबगी दमगदा थबक असि पैखतपनि हाइना एसपी विक्रमजितना फोंदरकले टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस जोगा इन पार्टिकुलर ओइना मोरेगी ट्रैफिक पुलिस ना चथजब ड्राइव नि मोरे स्पेशली मोरे गेट नंबर 2 की लंबी मसांगी चिल्लिबा ट्रैफिक मसिगी सिचुएशन जे खितंग इंप्रूव लाइनबा अदुगा चथोक चसिन प्रजा सिंगदसु हेन कन्वीनियंट ओइनबा मोंगदा कोइना सिनजब ड्राइव नि मरोइना हजिक तौरिबसि हाना डबल पार्किंग तौरमबजे साइड इनमक्ता पार्किंग तौहनबसे कोइना वन साइडेड पार्किंग खतम पीबा लंबी की चंबगी राइट साइड लेरिबा साइड मसी खतम पार्किंग पीबनी अदुगा लेफ्ट साइड लेरिबा सिंगसी लोइना फ्री ओहनबा नो पार्किंग जोन ओहनबा मसीना चथोक चसिन तौरिबा दई कारबारगी लाइबा मिसिंगदा इजी एसेस पीगदरा हाइना थाजे अदुगी पांदमदा तौजबनी मथंग मसीगी कंटिन्यूएशन ओइना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाजार की लंबी सिंग हाइबा तारे मरोइना अखोगी वैन की पार्किंग सिंग मसीदा अखोई मथंग मथंग ड्राइव सी कंटिन्यू तौदरकनी मरोइना अखोगी लंबी की चिल्लिबा मोरेगी बाजार चिल्लिबा लंबी सिंग से मसी खितंग कमाइन तौरगा कोमहनगदगे अदुगा प्रजा सिंग चथोक चसिनदा खुदोंग चाबा कमाइना खुदोंग चाबा पीसीगे हाइबा पांदमदुगा लोइनना चथजब ड्राइव पोइरई इथीबा लुमना सिनुना ngasiदagi tang 38 fawba ukhrolgi maki pat expedition ama chakre khongchar asga mai lenena lup asigi machin chatpa mye amana phongdarakpada khongchar asi nungsi sanana leminana ba amadi akoibagi pibam ngak serana bagi pandamdani haiki कोई इरम दम मसिगी हरफम ओइरिबा लाइ दुगा कल्चर की दमता लाइ हरावबद यावरिबा कोई तांकुल सरम पाखंबा हैन खंगरिबा कोई बिदो सिमक की जगह हाइजब तारे उसकी मक्की पा असिदा लेरिसी असिगुंबा पाट असिदा चले हरगा लमदम मदुदा दारिबा सिंग अदुगा कोइगा सखंग माइखंग जनबगा लोइनना कोइना मफम अदुदा पुन्ना खुंदामिनबा अमदी कोइ लाई अदुगा मकोइ दसु कोइ निंसिंग हाइबगी पाउजेल दसु पुरे हरगा असिगे सिगुमलबा कोइ मुसे दसि सिंजेबनी लोइनना कोइना असिदा चले हरगा कुलगी लाक्सिंगदुदा लेरिबा सिंगदुदा कोइना अंगंबा कुदुल पोट हाइबदी मैचैनि साजबक दै कोई खुदोन तमी है अखोना पावना कोई काव लेते है वारी वारी निजब लोनना फिल्ना खोंचत चचबनी लोनना अखोगी हजी अखोना पुजरीब पाबी नुरा है खनब मांख्रब वाना डायरेक्टर इन्वायरमेंट होनबीरगा हिंगलाब पाबी पाबी पाट है खनरीब पाट अकोबद अखोना चचबगी निंसिंग खुदम ngasi yuk chawrangna pung 8 muktaba adwaida nungba police station gi manung janba imphal jiri lambi gi khambirolda juri bamdagi yen machinjak amadi nga machinjak purakpa tata truck ama mai chakre ISTV news na mai renaba police station gi pangwa pawda mai chakpa adu gari adudagi short circuit oiduna mai horakpadagi chakibadi hairi gari gi ayamba saruk mai na tumna sakre mafam aduda nungba police ki kangbu ama sangsanduna mai kanbagi thabak chachakre लमफेल लेबा NIT मणिपुर की अग्री लिसिंग 18 गा मरी लेना लेमना ईपीबगी थौरम अमा ngasi NIT मणिपुर की कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखरे लायन क्लब ऑफ इम्फाल सिटी ना ऑर्गेनाइज तौदुना सेजा हॉस्पिटल अमदी जेनिम्स हॉस्पिटल की मतेंग लोइना पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन अदु हौदोकपगी थौरमदा NIT के रजिस्ट्रार डॉक्टर KS मंगलेम लायन क्लब ऑफ इम्फाल सिटी की प्रेसिडेंट लायन KS महेंद्र प्रताप रीजन चेयरपर्सन लायन क्लब लायन TS केशोन सिंबा मियोइसिंग सरुक याखे ngasi ब्लड डोनेशन अदुदा NIT मणिपुर की महरोई चामयांग खैरोमना EPK थरंगा मई लेना लायन क्लब ऑफ इम्फाल सिटी की प्रेसिडेंट लायन KS महेंद्र प्रताप सिंहना लायन क्लब असी मियोइबगी याइफनबा वॉलंटरी सर्विस तौबा कांगबु अमनी ई हाइबसी मियोइबगी हिंगबदा संगदबा याद्रबा पोलम अमा ओइबना लायन क्लब न सिंदुना ब्लड डोनेशन तौबगी थरमसी पांगथोकपनी हाइखे सब थबक खरी मनुंगदा अखोई मियोइबबु पुंसी कनबा मियोइबबु अना एकतगी अखोई खरदंग ओरसु मतेंग पांबा गंबा हाइबसिना मरोइबा पांदम अमा ओइबना अखोइना अखोइगी ई पीबसे ई ब्लड डोनेशन से मजी प्रोग्राम से सही कुदिंग अखोई लेप्तन तौजबने अना महमसिने संग सिसि मी चामयं खैदिन चनी फावबा अखोइगी छात्र सिंगजी पीबिगने अना मसे मरोइना अखोइगी ब्लड बैंक अनि जिनिम समदि अखोइगी सिजा हॉस्पिटल अनेगी ब्लड बैंक अनिदा ई सिंगजी अखोई थमगदरबने मणिपुर की मियाम प्रजा सिंगी
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯗꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯕ 94 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯑꯆꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯄꯣꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅꯁꯨ 94 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ 94 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯂꯦꯐꯇꯦꯅꯦꯟꯠ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯂꯥꯜ ꯄꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯛꯁꯦꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯌꯦꯟꯁꯦꯝꯕꯝ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯆꯍꯤ 13 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ JACꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ JAC ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤ JACꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯁꯤꯅꯥ ꯐꯨꯂꯦꯟꯖꯤꯠꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨ April tang 2 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 2ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅ ꯗꯟꯗꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 2ꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯗꯤꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯖꯔꯣꯏ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯅꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯏꯆꯥ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯐꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔ ꯍꯥꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯏꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯏꯆꯥ ꯍꯥꯠꯄ ꯃꯤꯗꯨ ꯍꯥꯠꯄꯤꯌꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯑꯇꯩ ꯁꯅꯥꯂꯨꯄꯥ ꯄꯥꯝꯗꯤꯌꯦ 이사 하느니 혼자 부족해요. Handak pangtokadoriba Lok Sabha Mikhalda Council of Higher Secondary Education Manipur amadi Board of Secondary Education Manipur gi official sing Mikhal gi duty da yaungnaba Imphal West ki DC na order thoki baduna Megi second week fawpada council amadi board ki exam haidoknaba pandam thamliba si thengthanabagi asobo maram oigani haina All Manipur Student Guardian Organization gi secretary na thadorakpa cherol amana khangalakle Mairui Kunagi Yanglaga Council amadi board ki official sing Mikhalda sizinnadanaba organization asina mari lainaba singi pokning sangsilagle Hoji pawgi martana tenba break amtang logzari Paradise Para Fruit Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Madeline introducing school students health checkup program at school campus. On-site student health checkup, general medical checkup for student, dental checkup, eye checkup, ENT checkup, etc. and student medical report. Also on-site school medical room. We help in setting up medical room at your school by providing well-trained nursing staff, medical equipment, first aid materials, ambulance on call, etc. Madeline office, Porompa near Jennings Hospital. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture.
Mahindra Tractor Showroom India da Saba Annapurna Domestic Mini Rice Mill Amadi Grinder Akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta miyamda phanganjari Hau sangbay ama takpada electric prepaid ta subnataki lupa ani makhai mai jai Beshan Morok Yangang Marumarang Hawai makhal sul takpa yarba grinder su phangbiragani Annapurna Domestic Rice Mill Mahindra Tractor Showroom Malom Bazaar Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Unique Education, the first CVSE and the ICSE coaching center at Imphal. Admission open for CVSE class 9, 10, 11 and 12 science. Date of starting 3rd April 2019, Sega Road, Konjeng, Hazari Laikai, opposite Sangai Express. And 18 April 2019 at Chingmairong, Maning Laikai, at Alpha and Omega School. Break matungda taram namu oksari makataba pawda. Inkalang liban na housing da financial skills sing lehnaba mating laina financial decision lohonnaba ki pandamda National Institute of Security Market ki makada National Center for Financial Education ki kutangda Manipur ki amatangairaba center Mothers Pride Academy kwa sifaida nimit humni chuma pangtokadaba National Financial Literacy Assessment Test lisingita nipan taramapan haudokre Mothers Pride Academy School ki principal KS Basantana hariba test asina mana tamluriba line adugi maramda financial skill ka yamna leibage haiba khangdoknaba TST asiguma test asi pangthoknaba atopa school singnasu khudong jaba loba yagani haiki ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯄꯨꯡꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯤꯁꯛ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯇꯒꯤꯅ 12 ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯗꯨ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ NICMꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ NCFEꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ Directorate of Extension Education, Central Agricultural University Lamphel Partner Sinduna, Package of Practices for Coconut Production Habasida, Nini Oiba Skill Development Training Program ama ngasi Lamphel Partner Iba Kaugi Conference Hall the Pangtokre, Ngasi Taramadida Kaugi VC Professor M. Premjit, Director of Research Kau Dr. C.A. Sri Niva Sarmurthy, Register Kau Professor K. Momasa, AMS Manipurgi Vice President M. Khalendro Amadi, Director of Extension Education Kau Professor Ratan Kumar Sahana Singmana Atoiba Mitunglen Sing Oina Saryaki. Longmi Kunmanga dasu Thoronga Marilenena UB Pambi Sing Yantoki. Thoronga Marilenena Chief Guest Oina Saryakiba Kaugi VC Professor M. Premjina Fondo Kibada Kau Imphal na Manipur Amadi North East da UB Pambi Sing Park Sanathana Bagi Pandamda Coconut Development Board ta project ama thakre Manipur gi oinasu university asina senduna kwacha amadi jiribamda UB Pambi sing thana ba thorang paikali machina lawmi singi settlement londa kharadang oirabasu mateng pangba ngamgani haiki nasai training da lapili ba ko sei gi lawmi sing youth isi sense me am sing si training me am sing na ku sidai da khapang ngam kan aroi ba nasai gi ko na masing training si kari bu ka ne no question la ani adana Manipur da lei ba ko lawmi sing si income si kamai dor kan dei sei hum mari manga sei ga hegat hanga da adu strategy taman me ko lo ka dei ko yo ko mo haijelo integrated farming system mo haijelo mithun mo haijelo ador ga di si nasai gi rupan da mari manga tariya to intercropping nasai gi waram de Karnataka di la panina moi di ashe mo magi kanus dei da yubi thari na mane hen khawe ko yubi thaba ho dri da
Lok Sabha Mikhalda inner amadi outer gi mirepta Lok Janashakti Party na inner amadi outer gi BJP gi mirepta sogatkani haina Babu Parada leba party asigi office ta pangdokpa Paumis ngonabada party asigi National Vice President Karam Shyam na haikre Haukiba Mastara Nipanda Delhi da pangdokpa National Leaders singi mifamda laukiba warep ki matung ina Manipur gi sit animakta sogatpa haina lepnaki Narendra Modi bu Bharat ki Prime Minister amuhanna ohenna ba haina su Yanaki, Mikalasi, Niom Jumna, in Tapna Pangtok Naba, Wanaminasi, Haiki. Equity am the Darkar Wadi, Equi politics, House at the Laurga, Parliament at the Laurga, Wagabanati, Lobby to Mungamba, State, any issue, the Prime Minister, Pazana, the convinced of Mungamba, party leaders in Mayamsi, Pazana, what you to Mungamba Duni. Aduna, Equity am Darkar Lacy, Center the Command Bible. The state to na salagati any state si issue la paganda sung choi dana adi pau phongna bada hena effective result lama phangma ngamani haibagi thajabalai manipur da koi NDA na support thaujar ga thagat chariba candidate se sung choi dana ni mai pang na bo hona bada lairiba sarkar sibo ni mapangal kalhan na bo hona bada manipur gi praja sing na mating pangbiu yamna saukhat pa bharat ama urak na bo hona ba kanda sung choi dana adi koi punna taita lomina bagi tanjadu adi hujikti lakle haiba wafum si thamjaraga manipur gi praja khuding mangna yamna shanti leiba election manipur da pangthoga yamna leibak masa tawa dum state amani haiba do koi gunna bagi tanjadu lomina se Ngarang Zenems ki security ward tagi nathok tu nasian ki ba KCP gi nandobu fana na ba police na akan ma mawong da thiba humba gi thabak chathari ngase yu Imphal East district ki manung janba kaivi loksang khong area da pak sanna thiba humba gi thabak chathakre police na yum da fawa sangduna thiba humba gi thabak chathaki ngase gi thiba humba gi thabak chathaba du Imphal East ki SP Jogesh Chandra Hobizam gi miyang makada Imphal East ki additional SP operation TS Krishna Tombina luchingki Thiba Humbadu da Hauju Pawu Yoina Mipa Mipungi Paudi Fangdri. ISTV News na Fangba Pauda, Manipur Police na Imphal Jiri Lambi, Imphal Jimapur Lambi Amade, Imphal Ukur Lambi da Security Ge Section Taurang Hena Kansin Hankre. Amarumda KCP Nandora Tokuna Sian Kibagi Matangda, ASI Ama, Constable Ahum Tabaktagi Suspend Tokre, ASI Adudi Lalen Jom Singshon, Constable W. Washington Sayo, Constable Thangsa Mekha Maring Amadi, Constable K.S. Nawi Singni. Tasiki Tangkoni Choidegi, Moirang Practice Football Team na, Wat Tarani Choidalaiba, Moirang Municipal Council Gi, Wat Kudingi, Team Amamam Nasaru Yaduna, Moirang Multi-Purpose Higher Secondary School Ground as a Charakpa, Ahan Bayoksang Sports Football Tournament Kimapu, Moirang Municipal Council, Ward number 2 na Oikre. Tournament asigi final match da Ward number 2 na Ward number 3 bo tie break da Mari Anida Maitiba PK. Tournament ki winner da Thongam Santina Lupali Singkun Amadi, runner da Maibia Gas Moirangi manager M. Razuna Lupali Singtara PK. Moirang Kendra Progressive Front ki Chief Advisor Y. Modhuna, Yoksang Kumaigi, Mamang da Chanaramba Machatagi Karan Nathairaga, Kumay Asibu, Sana Kotnabagi Kumay Romda Oina, Mai Onsilapwashina, Lamda Masi Amuke Hena Sanabagi Lamda, Malemda Saktak Pa Namlagani Haiki. Asmain tong dana sanarui jagat tai ko na pangthok pai ko gi thang asina wangli matak leba ama jati masak tak pangami puno masi ye moragadi ngasi gi siliba sigumba yoksang sports festival gi mari lenana moirang practice football team na siliba su badu makhong sama makhalgi activity amane hana New Delhi ki Pushpa Vihar Section 3 da laiba Kendra Vidyalaya da Class 11 Dambi, Assam dagi Maitai Nupi, Rosmi Oinam Kobi, Delhi gi Madangiri da lebi nupi masa ama, Satkiba Tangkun Manga gi Ayupung Tararom Tabadagi, Thiba Khangdre Hairi. Imung Manungi Miyoshingna Delhi Police da Wakatre, Hauzu Pabu Oina Marimakong Kangmangamdre, Kanagumba Sing Namapu Tengnabirabadi, Imung Manungi Miyoshing Natragana, Mari Lainaba Police Station da Pau Pibu Hairi. Loishilakpada Maruiba Pau Amhana Pizari. Scrutiny Pangtokpada Inergi Miretara Matimaki Ayaba Pikre.
ꯁꯦꯟꯖꯔꯝꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯦꯒꯦꯟꯗꯥꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ amadi masi block ki lambi quality control tawdana semlaba matung lupa crore ani lokthokre hairi hauji phabu anadi ICB representative Manipuri pau matanga salojare ming tabir puno ko mukana rumjari